Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'igitutu gikomeye cyane yamaze gushyirwaho n'intare za Sarambwe zamaze gusa n'izizenguruka ibice byinshi cyane by'ingenzi kuri uyu mugabo utetse igihugu cya leta ya Kongo wamaze kugira ubwoba bukomeye cyane, aragira iti nimugumane Kinigi ndetse na Kawere ndetse na Cyugi maze amahoro ahinde, kandi no muri Masisi Gatoyi mugumane Bukinanyana ndetse na Gasenyi na Runigi na Rushiha ndetse na Nyakigano, hose na Rusheberi maze amahoro ahinde. Ibi biravugwa neza ko bisa naho ari byo Tshisekedi yamaze kwemera ndetse asa n'uwemeye gutsindwa nyuma y'uko ingabo ze zari zimaze gusa naho zishirira muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. Ni inkundura ikomeye cyane aho Tshisekedi yakomeje kugenda ahangana n'iki gisirikare cya M23 kuri iyi ncuro, aho bifuzaga kwisubiza ibice bya Rubaya. Mu by'ukuri n'uduce tugera kuri tune, utu duce duherereye mu birometero 30 gusa uturutse Rubaya, ubwo ndavuga Kinigi, ahitwa Kawere ndetse na Cyugi, ahakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Nyamara Tshisekedi yaje gusaba ingabo ze kuhavasa n'umanitse amaboko, ndetse aho bivugwa neza ko izi ngabo ze zahise ziva nanone igitaraganya ni muri segiteri ya Gatoyi, aha ni muri Masisi, ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gasenyi ndetse no mu bindi bice nka Runigi ndetse na Ruhishu, hose na Nyakigano, hose hakomeje kugenda hagaragara ingabo za leta ya Kongo na Musheberi zihunga urugamba. Ibenti bavuga neza ko Tshisekedi yemeye gusa n'umanitse amaboko, ariko kandi ntabwo ari muri Kivu y'Amajyaruguru gusa hakomeje kugenda hagaragara ingabo za leta ya Kongo. Tshisekedi asa n'uwemeye gutsindwa. Ingabo z'Abarundi se nazo bigenze bite hano muri Kivu y'Amajyepfo ko ibintu bimeze nabi? Mu muhanda mugari uturuka hariya mu bice bya Mikenke weregeza neza za Puezero, hambushi ziravuza ubuhuha. Ese twirwanaho iri gukura hehe ibikoresho bingana gutya ko yamaze kwahagiza ingabo z'Abarundi? Ibi turabigarukaho mu makuru, ndetse ngiye ukubwira byinshi cyane utigeze wumva biri kuvugwa umutekano, politiki ndetse na diplomasi. Nibyo koko n'amakuru agezweho none hayemeza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo Elias Fatibeto nkuko yiyita, uyu mugabo yamaze gushyirwa nyuma y'uko amaze kubona neza ko amazi atakiri yayandi. Igisirikare cya M23 cyamaze kwitegura ndetse gisa naho cyamaze gufata ibintu kikabishyira ku rundi rwego. Ubu ngubu tuvugana ibice bitandukanye neza byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni muri santere za Masisi ndetse n'ibindi bice na za Petit Masisi na za Nturo na za Kirurirwe, hose ho tugiye kuvuga, ahubwo ahitwa Gatoyi muri segiteri ya Gatoyi mu busanzwe iyoborwa n'umuyobozi M23 yashyizeho Emmanuel Ndizeye Rutebuka. Uyu kandi akaba ari umwe mu bemeza neza ko igisirikare cy'ingabo za leta kitakibarizwa hafi aha, nyuma y'uko M23 yakoze ibitendo bikomeye cyane. Ubu tuvugana Bukinanyana, Gasenyi, Runigi ndetse na Bushiha, aha hose na Nyakigano hakomeje kugenda humvikana umutekano nyuma y'uko ingabo za leta zisa naho ziharekuye, ndetse igitutu gikomeye cyane cya M23 yakomeje kubacanaho umuriro. Ubu tuvugana hakomeje kandi kumvikana ibimeze nkaho ari biturika mu bice izi ngabo zahungiyemo, ariko ibi byose bigaragaza neza ko zamaze gufata umwanzuro, aho benshi bemeza neza ko ari intsinzwi ikomeye cyane kuri perezida w'igihugu cya leta ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo kandi yongeye kumera nkaho yanditse amateka mabi gutsindirwa mu bice bigera kuri 4 icyarimwe, dore ko ibi bice bya Rubaya nakubwiye yari yagerageje kubishyiramwo intwaro zikomeye cyane, ibimodoka bya BM24 Combat ndetse n'ibindi bifaru bikomeye cyane bikoreshwa ku rugamba. Ibi byose byari byamaze kugenda bigezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara byinshi bisa naho byahatikiriye ndetse byahatwikiwe nk'uko amakuru ari kugenda abisobanura. Ubu tuvugana rero ingabo z'Abarundi zo ntabwo zagaragaye muri ibi bice, kuko inyinshi zongeye kwimukira muri Kivu y'Amajyepfo. Ubu tuvugana rero amakuru aturuka muri ibi bice bya Masisi ndetse na hafi ya Rubaya, biravugwa neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze bamaze kuharekura ku gitutu gikomeye cyane cya M23, dore ko bumvaga neza ko bagiye kongera imbaraga mu bice bya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bigarurire Puezero, Minembwe, Mikenke ndetse n'ibindi bice. Nyamara ntago
ntabwo byaboroheye kugeza kuri ubu tuvugana haravugwa imirwano ikomeye cyane hagati ya MLDP twirwaneho izi ngabo nyine z'abanyamurenge ndetse na M23 iri kubasapotinga kugira ngo bakomeze kugenda bagira akabaraga. Bongeye kuhagiza ingabo z'abarundi neza bisa nkaho ingabo z'abarundi zongeye gukubitwa hafi guhezwa umwuka. Ni imirwano yabereye mu ishyamba rya Mikenke neza mu birometero 4 gusa wenda kugera Pwezero. Biravugwa neza ko kurasana gukomeye cyane kwabaye hagati y'ingabo z'abarundi ndetse n'igisirikare cya twirwaneho byatumye ingabo z'abarundi zongera kugaragara zisa naho zirukanka amasigamana zihunga urugamba. Kugeza kuri ubu hakaba hakomeje kugaragara ikimeze nkaho ari agacu k'ingabo za leta y'u Burundi kongeye kwigumura mu rugamba. Abasirikare b'ingabo za leta ya Kongo ntabwo bongeye kugaragara ku mirongo y'imbere muri ibi bice bitewe nuko benshi bemeza neza ko ubu tuvugana uretse icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo n'ubwoba bwamaze kubataha. Benshi bakomeje kugenda basa n'abirembya ndetse kugira ngo baze kubona ikibari gituma batagaragara ku rugamba, ariko bisa nkaho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kugenda bagira ubwoba ndetse abarundi bari kururwana uwumwe uwa peke akaba abahungu bakomeje kugenda basa naho nabo ariyo mpamvu biri kubagora. Ni mu gihe kandi bice bitandukanye biri guturikamwe ibibombe biremereye cyane. M23 yo ntabwo yicaye iri guca impande zose hirya no hino, irashaka guca akazi zingabo. Iki gihe cy'izuba kenshi benshi bemeza neza ko M23 ubundi itagiye ikunda kuba ifite imirwano myinshi cyane, ahubwo ibice yarabifashe iri gucunga umutekano mbere yuko iyi sami itangira. Benshi bemeza neza ko M23 iza kuba yaramaze gushyiraho standard ndetse n'ibimeze nkaho ari borders cyangwa se imipaka, aho yamaze kugenda ifata kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo gikomeze kugenda cyahagirira mu bindi bice. Wakisanga gute dore ko ingabo za leta arizo ziri guhinduka ingabo z'inyeshyamba, maze M23 yafatwaga nk'inyeshyamba ikaba ikomeje kwigarurira bimwe mu bice by'ingenzi nk'uko bigenda bigaragara ku rugamba. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu makuru yamaze guhabwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kumwemeza neza ko yamaze gucirirwa umugambi na M23 ndetse yatangiye gutega imitego ikomeye cyane. Yamaze kugera muri bamwe mu bahafi kuri leta ya Kinshasa ndetse batuye hariya i Kinshasa mu murwa mukuru, harimo abanyepolitiki bakomeye cyane babonana kenshi umunsi ku munsi na Tshisekedi, harimo kandi na bamwe bo mu nzego za gisirikare ndetse n'iz'igipolisi bamaze kuba bamenyana na M23 bakemerana gukorana bya hafi kugira ngo Tshisekedi abe yatembagazwa ku butegetsi cyangwa se abe yabirandurwa iyi ntebe yicayeho ashaka no kongera gukomeza kwicaraho yo kuyobora umukuru w'igihugu cyangwa se yo kuba umukuru w'igihugu cya Kongo aze kuba yayibirandurwaho mu buryo bworoshye. Ubu tuvugana ngo ubutasi bwe nubwo butaramenyesha uyu mukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Tshisekedi aba afite umugambi ndetse abashaka gukorana na M23. Ngo hari amajwi yumvikanye M23 isa naho iri gukomfirima ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane bo mu ishyaka riri ku butegetsi hari Kinshasa bamaze kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwemera gukorana na M23 nyuma yo kutabona aho icyerekezo kigana cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Tshisekedi ubu tuvugana arashinjwa kuba nta terambere na rito yayigeze akorera abaturage be, kuko benshi bagiye babimushinja akitwaza ko igihugu cye kiri mu ntambara, nyamara ubunini bwa Kongo bagiye bamwereka ko intambara iri mu gice gito cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana, kuko intambara iherereye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mu gihe ibindi bice byose bisigaye kandi ibice binini cyane nta kigeze gikorwa ngo uhagire icyahindura ubuzima bw'abakongomani. Nta muhanda, nta bitaro bishya, nta kintu kigaragaza neza ko hari ibyakozwe. Ibyo benshi bavuga neza rero ko ibi ari byo bari kumutega kugira ngo babe bamutembagaza ku butegetsi ndetse bakuranye na M23 yo itanamworoheye kugeza kuri ubu. Ibitero bya M23 bikomeje guturuka impande zose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Benshi bakagaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe zitazahagarara na gatoya, kuko hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari biturika biremereye cyane hafi n'umurwa mukuru i Kinshasa, bemeza neza ko uyu mugambi wamaze kugenda
kugenda ucurwa ndetse watangiye kugenda ushyirwa mu bikorwa. Tshisekedi akimara kumva izi nkuru yamaze gushya ubwoba, bivugwa neza ko yamaze guhamagara nyene cyubahiro Son Excellence nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akamubwira neza ko nawe yisanze muri uyu mwandiko w'abagomba guhitanwa na M23. Ibi biraza kwibazwaho koko niba M23 ifite umugambi wo kuba yagirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bahise bavuga neza ko naho M23 yakomeje kugenda yihangana ndetse ikabembekereza u Burundi kuba itarigeze irasa na rimwe mu mijyi itandukanye kandi yari bifitiye ubushobozi hariya nyine ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi bo bagiye boherezwa kurwana nayo cyangwa se bakagaba ibitero kuri M23 ndetse no ku birindiro byayo, bigakomeza kugenda bigaragaza urwego rukomeye cyane iyi ntambara yamaze kugenda ifata, kuko uyu mwandiko uri kwisangwamo aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaza urwego rudasanzwe busa naho ari ukumviriza bimwe mu bikoresho by'itumanaho bya M23 nanone byongeye kwisubiramo kuri iyi nshuro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvuga n'ubwoba ni bwose i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura n'Igitega, kuko bivugwa neza ko uyu mugambi wamaze kunozwa ndetse Tshisekedi nawe yatangiye kugira ubwoba. Benshi batangiye kwibaza neza ko Tshisekedi ashobora kongera gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububirigi, kuko akomeje no kugenda ashinjwa kudakunda igihugu cye, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububirigi, ibintu ubundi bidasanzwe cyangwa se bisa naho bitemewe ko perezida w'igihugu agira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda bimushyira ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Twigire ahitwa Gatoyi hariya za Masisi hakomeje kugaragara amakompura aremereye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gushyiramo ibirometero byinshi cyane hagati yacyo n'ingabo za leta ya Kongo, kuko bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice. Gusa amakuru aturuka hakurya aravuga neza ko urugamba aho rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kubona neza ko kwisubiza ibi birombe bya Rubaya bisa naho bigoye, ahongeye kugaragara ingabo bivugwa neza ko zishobora kuba ari iz'Abafaransa bitewe na kampani imwe mu z'Abashinwa zibarizwa hariya Rubaya zicukura amabuye y'agaciro ndetse mu nyungu za M23, dore ko imisoro ndetse n'ibindi byose bamaze kugenda babidiringa mu izina rya M23 bitewe n'uko aricyo gisirikare gikontorora muri ibi bice. Izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi noneho bongeye kwisanga muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo hataragira umubare munini, nabo bakaba bahise bamera nk'abakubiswe n'inkuba, ibintu bisa naho byihuse cyane. Ku murongo wa telefone ubwo twageragezaga kuvugana n'abayobozi bamwe na bamwe baherereye mwabira bice bya Masisi, ntago byadukundiye, ariko haje kuba hatangazwa inkuru iteye ubwoba cyane yatangajwe na Emmanuel Ndizeye Rutebuka. Uyu umuyobozi wa Masisi aragira ati mu mirwano ikomeye cyane yabaye ahangaha muri ibice ubwo igisirikare cya leta ya Kongo cyageragezaga kuba cyahagaba ibitero, ingabo za M23 zari zamaze kuduha amabwiriza yo kubwira abaturage kwirinda kugendagenda mu mihanda, kuko bari bamaze gukurura amakuru yemeza neza ko ashobora kuza kuba ibitero. Inzego za gisirikare za M23 ntacyo zashatse guhita zitangariza itangazamakuru, gusa uyu muyobozi yavuze neza ko bari bamaze kubateguza ko hashobora kuza kubera imirwano nyuma y'ubutasi bwari bwamaze gukurura inkuru z'uko hari buze kugabwa ibitero n'ingabo za leta ya Kongo, kandi niko byagenze ahangaha Gasenyi ndetse na Bukinanyana. Aha ni muri Masisi nyine habereye imirwano ikomeye cyane, ariko icyatunguye benshi cyane ni ukongera kubona mbushi muri iyi mirwano. Imwe muri ambushi bivugwa neza ko zikomeye zakurwanye ubwenge n'igisirikare cya M23. Ibintu biteye ubwoba cyane hangaha ku gisirikare cya leta ya Kongo, cyongeye kwisanga gisa naho kibagiwe ko M23 yagiye ibakubita imitego itandukanye, bakisanga bamaze gusa n'abarimbuka bisama basandaye. Ubu tuvugana ndakubwira neza ko abasirikare barenga 32 b'abarundi bahise bahasiga ubuzima, wazarendo barenga 60 bivugwa neza ko imirambo yabo nubikiryamye hano neza ahitwa Gasenyi werekeza Runigi. Ubu tuvugana rero haravugwa amarira menshi cyane mu ngabo za Kongo. Reka nkubwire uko iyo operasiyo yakozwe n'intare za Sarambwe, maze uraza kumviza ingabo za leta ya Kongo zishatse zamanika amaboko, kuko iyi ntambara iri kurwanwa n'abayizi.
ubundi imirwano yatangiriye ahitwa Bukinanyana ndetse kurasana gukomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo gisheringa urufaye rw'amasaso bari bazanye imbunda zo mu bwoko bwa BM24 Combat ibi bifaru biremereye cyane babisheringa amasasu ameze nk'amarokete 12 cyarimwe intare za Sarambwe zabashije kubazenguruka ndetse kugira ngo zigabanye uyu muvuduko n'igitutu bari bafite kuko bisa nkaho byari bikoranywe imbaraga z'umurengera 23 baturuka mu mbavu ibaturuka n'inyuma itangira kurasa amasasa ariko ameze nkaho arayo kuyobya marari izi ngabo za leta ya Kongo rero zikimara kubona neza ko zishobora kuba zamaze kuzengurukwa kandi ko 23 yabikoze ariyo ntego ariko kandi yari ifite abasirikare bakeya bari kurasa bungikanya bisa nkaho ari abasirikare benshi cyane baturutse inyuma y'izi ngabo ubwo hahise haba ikimeze nkaho ari uguhindukira kugira ngo ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi bafatikanyaga babashe kubanza gukubita umwanzi uturutse inyuma kuko babonaga ko imbere ho nta bigoye bihari kuko bari bamaze gusheringa ku buryo bukomeye cyane ingabo za 23 zimwe zagiye mu ndake zimindi zitakiri kugaragara zirasa ziturutse imbere aha rero niho habereye ikimeze nkaho ari bitendo bikomeye cyane kuko intare za Sarambwe zaje kwigira imbere zita zitega mbushi ku buryo bukomeye cyane maze abasirikare ba leta ya Kongo bamaze kumva amasasu yaturukaga inyuma amaze gucogora bahita bafata umwanzuro wo kongera kwigira imbere kuko bumvaga neza ko bagiye kwa advancinga babonaga ko 23 kubera ko itakiri kurasa itakiri gusheringa ihangana nabo ishobora kuba yamaze gukora withdraw ndetse yahunze nyamara siko byari bimeze intare za Sarambwe zari zamaze kwigira ku nkengero z'imihanda neza zakoze kavari ubu tuvugana rero hahise hamera nk'ahakubitiwe n'inkuba igisirikare cya leta ya Kongo cyese gitakaza ibimodoka by'intambara byari byamaze gutegwa imitego ndetse na 23 yahise ivumbuka aho ngaho irasana ku buryo bukomeye cyane itunguye izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi ubu tuvugana hagaragaye abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano ndetse haracyagaragara n'indi mirambo kugeza kuri ubu ngubu ibi bice bya Masisi ahangaha muri sekiteri ya Gatoyi bisa nkaho biri kuberamwe imirwano ikomeye cyane benshi cyane baribaza impamvu gusa benshi baravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kuhigarurira kugira ngo kibone inzira ndetse naho gitegurira ibitero byerekeza za Rubaya nubwo bisa naho biri kugenda abibagora amakuru aravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu imirwano ahangaha isa naho yatangiye gucururuka ariko nanone haracyumvikana amasasu make nyuma yuko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga kuza gutanga ramforo babonye ko bigoye kuko abo bari baje gufasha bari bamaze kumera nk'abahagaritswe ndetse baguye mu kamashu ibi byaje gutuma nta mbaraga ziturika inyuma zije gutanga umusada ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo ibyatumye n'abageragezaga gusubira inyuma basa naho bahunga 23 y'abakurikiranye ndetse igenda barasa umugenda ubu tuvugana 23 ntekereza ko yamaze kwereka izi ngabo za leta ya Kongo ko kongera kugaba ibitero muri ibice bisa naho bigoye benshi baravuga neza ko ari isomo rikomeye cyane ryongeye gutangwa ku mirongo y'imbere ku rugamba ambushi nk'izi ntabwo zari zerutse ubundi benshi bemeza neza ko uretse mu nkundura yo kuba hafatwa umujyi wa Goma ambushi zagiye zibera mu bice bya Minova ndetse n'inkengero zaho uturuka muri parike ya Virunga ubu tuvugana hari hongeye kuba igitendo gikomeye cyane benshi bavuga neza ko ari isomo rikomeye 23 yongeye gutanga abaturage bo muri ibice bamaze kugenda bagaruka mu byabo nyuma yuko bari bagerageje kugenda bahunga iyi mirwano ndetse akagaragara ikimeze nkaho ari uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane bageragezaga kugenda abahunga ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitsindwa umunsi ku munsi nubwo kiyambaje abasirikare baturutse imihanda n'imihanda nyamara benshi bemeza neza ko urugamba ruri gutsindwa n'intare za Sarambwe igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gitungurwa ku buryo bukomeye cyane ubwo twagiye za Rubaya habereye ibitendo karahabutaka aho 23 yongeye gufata abawazareno ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari baje kugaba ibitero ku birombe bya zahabu ndetse na za diama koruta biherereye hariya neza Rubaya ahazwi nyine nko muri quartier y'ibirombe ahangaha hasanzwe hafitwe na 23 ngira ngo ibirombe bya
byavugishije benshi kugeza ubwo Tshisekedi nawe ubwe yagiye ajya mu nama zitandukanye ndetse akagenda atanga ibi birombe nk'ahantu azahaba azamuha abasirikare ndetse n'intwaro, nyamara akabitanga atari bifite mu maboko ye kuko bifitwe n'ingabo za M23. Imbaraga z'umurengera uyu mugabo yongeye gukoresha kugira ngo Alliance Fleuve Congo M23 ize kuba yava muri birombe maze abone uko amurika ibi ku banyamahanga ngo bamuhe intwaro ndetse n'abasirikare baza kumufasha urugamba. Ibi ntabwo byamukundiye uko ibitera ari gukora byaje kuba imfabusa nyuma y'uko M23 yaje guhongera uburinzi ndetse ikaza kurindira kure apana guhagarara muri ibi birombe, maze akaba ariho intambara ibera. Amakampani y'abashinwa niyo ari gucukura muri ibi birombe akorana na M23 mu gihe abawazarendo bakomeza kuza kuhagaba ibitero, bakomeje guhura n'uruva gusenya. Abawazarendo n'ingabo za leta ya Kongo barimo baratungurwa ku buryo bwo ku rwego rwo hejuru, dore ko byamaze kugaragara neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kwifashisha drone ndetse n'izindi ndege z'intambara za kajugujugu bakaza kumisha ibisasu muri ibi bice. Aha rero M23 niyo yamaze gutangira umwitangirizwa. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakumiriwe kure ndetse hafatiwe benshi cyane, haje kugaragara na wazarendo zicaye neza isoni n'ikimwaro ari byinshi cyane, bigaragara neza ko bafatiwe kuri uru rugamba. Ni inkundura ikomeye cyane yo kwigarurira ibi bice, ariko byakomeje kugenda bibagora nk'uko amakuru bigaragaza, aho benshi bemeza neza ko izi ngabo za leta ya Kongo uretse kwemera ibyo zisabwa kwigarurira ibi bice hatabaye izindi mbaraga z'umurengera z'amahanga bigoye. Ubu tuvugana abasirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora ibyaha bikomeye cyane byo kurasa mu baturage. Ibi byabaye nyuma y'umujinya ukomeye cyane nyuma yo kunanirwa kwambura M23 ibi bice ndetse kugira ngo ibe yahava maze baze gusigara bahakontorora. Ibintu ntabwo bikomeje korohera muri Kivu y'Amajyaruguru, hakomeje kugenda hagaragara ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi hakomeje kuvugwa amakuru akomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mvuga Kivu y'Amajyepfo urajya wumva ibi bice byegereye Uburundi ndetse n'ibice bishyira ku Rwanda mu burengerazuba hafi na za Bugarama. Ni ukuvuga ngo ni muri Kivu y'Amajyepfo nyine za Uvira n'inzira zaho uturuka hano za Bukavu werekeza Kamanyoru ukomeza hirya za Sange. Aha rero niho tugiye kwimurira inkuru zacu zemeza neza ko imirwano ikomeye cyane yabereye muri iki gice, ariko kandi hafi n'umujyi wa Uvira mu bice bya Poezero ndetse na Mikenke. Abasirikare b'Abarundi bongeye guhangana na M23 ku rugamba, biza kurangira M23 bagaritse nk'uko bitangazwa. Amakuru avuga neza ko twirwanaho ndetse na M23 bakomeje kugenda bakora ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho babashije guhagarika izi ngabo za leta ya Kongo zari zakomeje kubataka ndetse zibamereye nabi muri ibi bice nk'uko amakuru bigaragara. Induru zakomeje kuvuga, abasirikare benshi cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko imbaraga ziri gukoreshwa M23 na twirwaneho ngo ari imbaraga z'umurengera, mu gihe ibi bice bigaragaramo ingabo za leta ya Kongo n'Abarundi basa naho bacitse intege. Icyorezo cya Ebola gikomeje kuvuza ubuhuha muri izi ngabo, benshi bemeza neza ko gutsindwa urugamba bisa naho bifite ishingiro, ariko benshi banemeza neza ko n'ubundi batigeze barutsinda mu gihe iki cyorezo cyari kitaragaragara kuri ubutaka bwa Kongo. Induru zirimo ziravuga, ibisasu biremereye cyane bikomeje kugenda abyumvikana mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho twirwaneho ikomeje guhangana ku buryo butoroshye. Izi ngabo z'abanyamurenge zikomeje kugerageza kuba zashyiraho amabariyeri akomeye ndetse n'ibirindiro bibuza izi ngabo za wazarendo, Abarundi ndetse na FARDC kwinjira mu bice bya Minembwe. Benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye, ariko bari kugaragaza ibimenyetso byemeza neza ko FARDC ikomeje kugenda ikora ibingibi mu gihe M23 yarekuye bimwe mu bice. Benshi biyumvishaga neza ko urugamba rusa naho rugeze kuri finali, ahubwo bisa nkaho urugamba rwagiye rwakomera, ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo urugamba rukomeza kugenda rubakomerera. Ibintu ntago byoroshye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ku butaka bw'u Burundi, nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda agaragaza ibimenyetso by'uko hari abagerageza kumwitana muri iyi leta ye. Uyu mugabo mu magambo yongeye kuvuga yavuze neza ko atazihanganira na rimwe abatagendera mu mujyo we, ndetse yongera kuvuga ijambo benshi bafashe nkaho ari ijambo ry'ubwishongozi. Uyu mugabo atarakwiye kuvuga mu gihe ari gutegura amatora y'umukuru w'igihugu agomba kuba vuba mu minsi iri imbere, ndetse ibintu bisa naho bishobora kutazamworohera. Yavuze neza ko ubu ngubu uyu munsi wumva adashoboye gufitinga muri filozofiya babo mu nzego za gisirikare n'abandi bayobozi, ngo yakabaye yego
kunegura ibintu bafashe nkaho ari ukuza gufata iki gihugu cy'u Burundi akakigira akarima ke. Ibintu ntabwo byoroshye, reka nkubwire ibyizi nkuru ndetse n'ibitero bikomeye cyane bya Rubaya n'abayobozi ba Kongo babiguyemo. Ibi kandi uraza gusobanukirwa impamvu nyirizina Tshisekedi yakomeje kohereza abasirikare muri ibi bice yanze kuryama wenda atarabona uko yakigarurira ibi bice bya Rubaya. Ibi kandi ndabigusobanura n'ibiri kubera hano za Masisi. Ni inkuru zigaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisunika gipushinga ibishoboka byose ngo kibe cyakigarurira ibice bya Rubaya. Tshisekedi yijeje abazungu barimo Ababiligi ndetse n'abandi, ndetse benshi bemeza neza ko harimo n'Abanyamerika muri rusange. Aba bose Tshisekedi yagiye abizeza amabuye y'agaciro, nyamara igihe yagiye ababwira ngo azabazana akabereka aya mabuye ndetse n'aho bagomba kuyacukura, bakazana amakampani yabo bagakorana, maze ngo nawe bakamuha abasirikare n'intwaro ndetse n'ibikoresho by'ubutasi bikomeye cyane. Nyamara ibi yabikoze yirengagije neza ko ibyo ari kwizeza aba bazungu bisa nk'aho atabifite mu ntoki. Ibi byari bifitwe na mama 23 kuko niyo ikontorora Rubaya. Iki rero nicyo cyatumye Tshisekedi ajya ku gitutu gikomeye cyane cyo kugira ngo arebe ko ataza gusebera mu maso yabo. Yagiye imbere yikomanga mu gatuza ndetse arata inkovu z'imiringa yerekana ibyo adafite. Kuri ubu ngubu rero aba yamaze guseba ku buryo bukomeye cyane, kohereza imbaraga z'umurengera za gisirikare muri ibi bice. Benshi bari bazi neza ko Tshisekedi ashobora kuza kubikora nk'uko ari kubikora, ndetse agakoresha n'izi drone ndetse n'akajugujugu z'intambara akaba yakigarurira ibice bya Rubaya. Nyamara ntibyamworoheye kuko ubwo yabigerageje ibimodoka byinshi by'intambara bya BM24 combat tanka nini zirasa kure, imbunda nini n'intoya, abasirikare mu matsinda atandukanye, abakomando ndetse na special force, aba bose bari bamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Cyari igitero wabonaga neza ko gikoranye imbaraga z'umurengera, ndetse no mu kirere hari kajugujugu zigera kuri 2, ariko iyi mama 23 ntigeze ibitinya na gatoya, ntigeze ikangwa no kubihagarika. Ubu tuvugana ibi bitero byasaga naho bifite imbaraga zikanganya, ariko byaburijwemo kuko abasirikare ba mama 23 babiteze imitego ikomeye cyane muri uyu muhanda werekeza Rubaya, ndetse bivugwa neza ko hahise habera ibitendo bikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. Ibi bimodoka benshi bemeza neza ko byamaze gutwikwa, ndetse ibintu bisa naho bitari bworohere iki gisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'abasirikare bahaguye, ndetse n'ibikoresho bumvaga neza ko bije gukora itandukaniro ku mirongo y'imbere ku rugamba bikaza kurangira bibaye imfabusa. N'amakuru yaragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaje kugaragaza urwego rudasanzwe rwo gutegura ndetse no kwihutisha uru rugamba, ariko ntabwo ariko byabagendekeye kuko mama 23 yongeye kubitambika ndetse ibakubita hadi tanka ndetse nta mbabazi. Izi drone ntago zigeze zitanga umusaruro uretse kuzenguruka bikarangira zirashe mu baturage bari hafi ya Rubaya, hafi n'isoko neza, ndetse aho benshi bemeza neza ko aba basirikare ba leta ya Kongo bongeye gukora amakosa yo kurasa mu bice bituyemwe abaturage by'amahanga akomeje kugenda yamagana, ndetse na mama 23 igasohora amatangazo yerekana neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bari gukora ibyaha by'intambara. Ubu tuvugana reka twambuke nanone tujya hakurya ku butaka bw'u Burundi gatoya, aho generali nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje gusa n'uwicariye intebe ishyushye ku magambo akomeje kugenda atangaza. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kuvuga amagambo yerekana neza ko nta numwe yizeye mu bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko inzego za gisirikare, aho uyu mugabo yagaragaye avuga neza ko udafitinga muri filozofiye cyangwa se uwumva atajyana nawe n'ibitekerezo bye yakabaye yegura hakiri kare. Ibintu benshi bafashe nko gufata Burundi akabugira karima ke, nyamara yirengagije neza ko ari kwitegura kwiyamamaza nanone nk'umukuru w'igihugu. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwishyira mu ntambwe 18 Minembwe hafi na Puezero, neza hagati ya Minembwe na Puezero ku Munara. Ahangaha habereye imirwano ikomeye cyane, aho mama 23 ndetse ifatikanyije n'amadubu bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana imiborogo ni myinshi, abasirikare 45 nibo imirambo yabo yagaragaye. Ni abasoda b'u Burundi baguye muri iyi mirwano mu nkundura ikomeye cyane yo kurimbura Minembwe, ndetse bisa nk'aho ibi bisirikare byombi yaba FARDC na FDNB ya perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje umugambi ukomeye cyane wo kurimbura Minembwe ngo nta mbabazi. Ibintu birakomeye, ibintu biraza kugenda gute ko amaraso ari kumeneka cyane kuri ubu butaka? Ibi ndabikubwira nabyo muri aya makuru, ariko ndahita manuka
gatoya ahitwa Sange mama 23 hari mu bice yarekuye hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uribaza ngo ninde wagarutse Sange kuza gukubitiza ingabo z'abarundi kuri uru rwego kugeza ubwo zongeye gusubira inyuma zirukanka amasigamana zigasiga bimwe mu bikoresho mu gihe mama 23 itari kibarizwa muri ibi bice. Ibi byose ndabigusobanurira, ni story nyinshi cyane zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba ibiturika biravuga hakurya mu Burundi bisa nkaho ibintu bitameze neza. Nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, ingaruka z'abasirikare be amaraso ari kumeneka yatangiye kumubazwa. Ibi byose ndabigusobanurira makanya gato maze nkubwire byinshi cyane bigezweho. Ni ibintu bigezweho rero bisobanura ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo turahera muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri hirya ya za Masisi muri ibice, ariko ubwo turajya za Rubaya, ahangaha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na mama 23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya mama 23 cyiteguye uru rugamba kuko bari bazi neza ko mama 23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi mama 23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za mama 23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. Mama 23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara mama 23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko mama 23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje mama 23 binateralizwa bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi, aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba, n'agahinda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero bitatu bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwambura mama 23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya. Kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano, aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere, ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe mama 23. Ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? mama 23 amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za twirwanaho zifatikanyije na mama 23 bakubita batababariye, ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye, ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahanga mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya twirwaneho ndetse n'igisirikare cya mama 23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo ubwo abasore b'amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakira
guhangana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za M23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko M23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi. Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri bice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko M23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Za ku gisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero, ndetse bisa nkaho byari ibitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambush ibi modoka by'intambara itirasa byihuse cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari ba protocol izi ntwaro nuko abari bari muri ibi modoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi guhitamo, bagombaga gusohoka bamanitse amaboko. M23 kandi bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise habera bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyari kiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo kitaza kugenda gishimutwa hamwe n'ibindi. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitwaro, ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa naho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kuhategera mbushi ku buryo bukomeye cyane. Intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye Tshisekedi, akaba ariho zinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira M23 bifite amakuru kugeza zigeze aho igomba kuza kubatangirira. Ni inkuru zateye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'izi ntwaro. Nk'uko bigaragara ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora kurasa mu bivunge by'abasirikare ahantu ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa mu defense za M23, nagahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23 isa naho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi ishize Tshisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze, niba koko hatarimwe abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi cyane kwibaza uko iyi operation yateguwe ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi dasanzwe kontrola. Bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze, kandi kabikora ku muvuduko udasanzwe kuko kurasana kwamaze iminota itarenze 20 gusa, n'ubundi uretse indi minota igira nko ku 10 aho M23 yageze ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari hatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro ntize kuzitwara. Ibyaje gutuma nimwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se zitanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemuka M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, no kwibaza ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, maze bikaza kurangira aribo bagiye kubirashishwa. Nagahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse ku butaka ariko bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganya intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivuga neza ko bashobora kuba aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyuruzwa, ariko benshi bivugwa
neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravugwa neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru byemezwa neza ko aribo babashije kugambaniza intwaro zikaza gushyirwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano ariko bisa naho hari ibintu byari byiteguye ku buryo bukomeye cyane, kubureye ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba na backup cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande, ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. Nagahinda gakomeye kuri ubu. Biravugwa neza ko Tshisekedi nta yindi shu afite nyuma yuko muzarubajya drone ze zo mu bwoko bwa CH4 zamaze kugenda zihanurwa. Nanone muri Kivu y'Amajyepfo amamodoka y'intambara biremereye cyane byamaze kugenda bimwamburwa. Agahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda baburira epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana era nyina ntiyumve nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Tshisekedi yemere ace bugufi asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze diplomasi ndetse na politike naho baramutsinze, uretse ko nta na kimwe asigaranye kugeza kuri iyi nshuro. General Sultan Makenga amashyi bavuga neza ko ubu tuvugana yamaze kugenda hangamura igisirikare cya leta ya Kongo bahanganye kuri uru rugamba. Ni drone bivugwa neza ko ebyiri zagombaga kuraswa hariya mu bice bya Rubaya, izindi ebyiri zikaza kwerekeza mu bice biri hafi n'umujyi wa Goma, aho bashakaga guhungabanya umutekano ahari ibirindiro bya M23. Ubu tuvugana izi drone zabaye impfabusa, nta nubwo zigeze zigera ku ntego nibura na 1%. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zirimo zirasimbukira mu kirere, ubwirinzi bushya bugendanwa bw'ikirere burinda ibibombe ndetse n'aya madrone bwatangiye kugaragaza neza ko buri mu kazi ku buryo bukomeye cyane. Iyi nkuru ndayikubwira ndetse urasobanukirwa byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya M23 kiri gutanga isomo rikomeye cyane. Nanone ndakubwira neza ko ku butaka bw'u Burundi ubwo turaba twambutse umupaka, tuvuge ko ingabo z'u Burundi zoherezwa ku butaka bwa leta ya Kongo kuri ubu ngubu harimo abasirikare bagera ku 120 baresiste, ndetse ni ukuvuga ko bagize resistance mu gihe babwirwaga ko basabwa kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbuze uburyo nakoresha mwiyo mvugo, ni ukuvuga ngo bafunze umutwe akaba abandi b'iki gihe, cyangwa se barahakanye bavuga neza ko batemerewe cyangwa se badashaka kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ubu tuvugana amakuru yamaze kumenyekana neza ko bamaze gufungirwa mu magereza atandukanye, kandi byemejwe neza ko bamwe bashobora kuba baragumuwe na bamwe mu basirikare bakuru kugira ngo bakomeze kugenda bahangana na perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Neva. Ubu tuvugana ibintu byahindutse, gufunga abasirikare barenga 100 bisa naho byateje umwuka mubi, ndetse n'abari kuri ubutaka bwa Kongo inkuru bayimenye basa naho bahagaritse urugamba. Ibintu ntago byoroheye perezida w'igihugu cy'u Burundi, benshi bemeza neza ko ayo yariye ashobora kuza kuyaruka mu gihe yabacunze nabi. Ibi ndabikubwira, ariko ndanakubwira ibitero bikomeye cyane twirwaneho noneho ubwayo yongeye kwizamukira isanga ingabo za leta ya Kongo Puezero. Ubu tuvugana ni imiborogo kuri icyo gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa abenshi barebye ibitendo bikomeye cyane byakozwe n'aya madu bavuga neza ko atari yonyine, ahubwo yari ari kumwe n'intare za Sarambwe batunguye izi ngabo za leta ya Kongo hafi na Puezero, birangira zirukanse amasigamana. Ni inkuru zigezweho zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya, aho M23 yaboneye amadrone ndetse ikaza no kubona uburyo bw'ubwirinzi. Ni ukuvuga ngo M23 yabonye amadrone izagikoresha mu kirere, ariko ibona n'ubundi buryo bushya bwo kurinda ikirere cyayo kuba cyakinjirwa ndetse kikatakwa n'amadrone ku buryo bworoshye. Ubu rero tuvugana bisa nkaho yahigaga yahiyijanja. Ni ukuvuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaradominiye mu bijyanye n'ikirere, ubu nacyo kiri kwicara kikiga bitewe n'ibyo M23 iri kugenda ikora. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri bongeye kurira yo kwarika nyuma y'uko drone zigera kuri 4 zose zahanuwe hafi mu masaha amwe. Ibintu benshi bimeza neza ko intare za Sarambwe ziri gutanga isomo rikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza kuri ubu ngubu igisirikare cya M23 cyongeye kugaragaza imbaraga mu
mu buryo budasanzwe. Benshi baravuga neza ko mu 23 muri ubu buryo yatanzemo isomo rikomeye cyane, aho izi drone zahanuriwe hafi na Rubaya ndetse izindi ebyiri bivugwa neza ko zerekezaga hafi n'ibice bya Goma kugira ngo bize kugenda birekura ndetse ibibombe biremereye cyane hari ibirindiro by'intare za Sarambwe. Ubu tuvugana mu 23 kimara guhanura aya madrone, abasore bahise bagira morali ikomeye cyane kubera ko bamaze kubona neza ko ubwirinzi bw'ikirere bushya bwazanywe ndetse bugendanwa nk'uko ejo twakweretse uko bimeze. Hari ikimodoka kinini cyane kimeze nka tanka z'intambara cyesitayeho antene ndetse n'ibimeze nkaho ari iminara hejuru. Benshi bemeza neza ko ari ryo tumanaho rikoreshwa mu buryo bwo guhanura izi drone ndetse n'ibisasu bikaza kugenda binetralizwa bigahinduka ubusa, ndetse byaje kugaragara neza ko mu 23 ibi yabikoze nyuma yo kurasa ubwirinzi bwa difo bw'igisirikare cya leta ya Kongo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugaragaza ko bari kugorwa ndetse bagatungurwa n'ibishya mu 23 iri kuzana, by'umwihariko muri ibice bya Rubaya bisa naho biherereyemo amabuye y'agaciro menshi cyane. Mu 23 ikomeje kugaragaza neza ko ibi bice yabiryamyeho ndetse yakomeje kugenda ibitsimbararaho. Abasirikare benshi cyane bo muri uyu mutwe wa 23 bakomeje kugaragaza imbaraga zidasanzwe mu buryo budasanzwe, aho bakomeje kugenda bakoresha iri koranabuhanga mu buryo twakita ko ari uburyo busa naho buri gutungura iki gisirikare cya leta ya Kongo. Benshi bakagaragaza neza ko rero Tshisekedi ari gutsindwa mu buryo bwa politiki ndetse ariko na diplomasi akaba akomeje kugenda agarikwa nk'uko biri kugenda bigaragazwa n'ibimenyetso bigaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Kongo mu by'ukuri urugamba aho rugeze ubu rusa naho rwatangiye kumugora, akaba yatangiye kongera kwiyambaza abo yagiye asezeranya ibijyanye n'amabuye y'agaciro, nyamara bikaza kurangira ntacyo bamumariye kuko bose basa n'abamaze kumutererana. Reka twigire ku butaka bw'u Burundi hari kuvugwa bombori zikomeye cyane, aho Generali Evariste Ndayishimiye uteze igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashyirwa ku gitutu ku buryo bukomeye cyane, n'igisirikare cye gikomeje kugenda kimwereka ko ibyo arimo bisa naho ari ibintu bidakwiye. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda yerekwa n'abaturage ko batifuza ndetse barambiwe kubaho kuri puresha y'igisirikare cyabo, nyuma y'uko hari abasirikare barenga 120 banze kujya ku rugamba ku butaka bwa Kongo, aho boherejwe nk'uko abandi basanzwe boherezwa baturutse ku butaka bw'u Burundi. Aba rero bivuga neza ko bafashe umwanzuro wo kubafungira mu magereza atandukanye, ariko icyateye inkeke si ukubafunga, ahubwo biravugwa neza ko aba basirikare harimo abigumuye ku itegeko ry'abakuru bari gukorana. Bivugwa neza ko ari uguhima perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo akomeze kugenda ajya kuri puresha nk'uko bigenda bigaragazwa, ndetse bisa nk'aho ari ibintu byagiye bipangwa mu buryo butandukanye. Byamaze kugenda bimuhinduka. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yabuze yacira n'ayamira, ni mu gihe yahamagawe na Yoweri Kaguta Museveni, perezida w'igihugu cy'u Bugande, akamubwira neza ko ibyo ari gutekereza naramuka bigerageje azabaga akifasha kuko yakisanga intambara mu minota itarenze 30 iri kurwanirwa hariya za Bujumbura. Suko gusa byahise birangira, ahubwo na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto nawe yongeye guhamagara perezida w'igihugu cy'u Burundi amubwira neza ko ubuhungiro bwo azabumwemerera ariko azabasize abaturage be mu kangaratete kuko atabona neza ko igisirikare cye gishobora guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda. Ibi perezida w'igihugu cy'u Burundi benshi bemeza neza ko yaje gusanga ashobora kuba yari yashutswe n'igihugu cya Kongo ndetse n'Ububirigi, dore ko yari yamaze no kubashyiriraho kondisiyo zikomeye cyane z'intwaro zirimo drone ndetse n'ibindi ngo by'ubwirinzi bw'ikirere bazamuha. Aha rero hagiye hagaragara ibisa nkaho ari ukutumvikana mu bayobozi b'u Burundi, ndetse bamwe bagiye bitandukanya n'uyu mugambi wa perezida w'igihugu cy'u Burundi wavugaga neza ko azatera u Rwanda. Kugeza kuri ubu ngubu rero bisa nkaho byamuhindukiye nabi cyane. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi ntabwo yorohewe na gatoya. Ibihugu bigera kuri 5 byo muri East Africa ndetse n'ibihugu bitandukanye bari inshuti bamaze gushwana bitewe nuko bigaragara neza ko bakomeje kumwihanangiriza ku bijyanye no kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo, kandi bikagaragara ko abasirikare b'u Burundi bari muri bamwe mu bari kugira uruhare rukomeye cyane mu
kwica abanyamurenge Mikenke na Minembwe kugeza kuri ubu ngubu aho bakomeje gukorerwa iyicarubozo. Imyigaragambyo ikaba inakomeje mu bihugu bitandukanye by'i Burayi ndetse n'ahandi habarizwa abakongomani bakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bakabaye bahagarika ubu bwicanyi bari gukorera abanyamurenge. Kuri ubu rero amakuru agezweho aravuga neza ko ibi byose byakomeje gututumba bikaba biturikiye kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse wisanze ari gushinjwa n'ibyaha bitandukanye birimo iby'intambara nk'uko bigaragara. Amakuru agezweho arasobanura neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro generali Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda atarebwa ijisho ryiza n'ibihugu bibanyi byose uretse perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo bakomeje kugenda bagaragara nkaho bagicuditse ndetse bisa nkaho bafitanye idiri zikomeye cyane bagenda bakorana. Ari nabyo uyu mugabo bivugwa neza ko utetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ashwaniraho na bagenzi be kuko bigaragara neza ko hari umubare munini cyane w'abasirikare woherezwa kuri ubutaka bwa Kongo mu rugamba aho baba bagiye gufasha igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bigakorwa mu buryo bw'amanyanga budasobanutse nk'uko bigenda bitangazwa. Kuri ubu rero hakomeje kugenda havugwa igisa nkaho ari ukutumvikana. Perezida w'igihugu cy'u Burundi we asa naho yicariye intebe ishyushye kuko bamwe bavuga neza ko ibihugu bibanyi ubwo ni ibihugu bituranye n'u Burundi hafi ya byose uretse perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda nyine agaragaza neza ko perezida wa Kongo we ari inshuti ye magara. Abandi bose bakomeje kumwihanangiriza bamusaba gukora igishoboka cyose agakura aba basirikare kuri ubu butaka bwa Kongo cyangwa se nawe akaba yafatirwa ibihano bikomeye cyane kuko kugeza kuri ubu we afatwa nk'uwateye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamurenge bakomeje kwihaniza leta y'u Burundi kandi bakomeje kugaragaza neza ko hari abasirikare bayo bagiye bagwa kuri ubu butaka, abishwe na mama 23 ndetse n'abishwe na Twirwaneho. Aba bose bakomeje kugenda baborera kuri uyu musozi. Ibi rero bigakomeza kugenda bigaragaza neza ko perezida Tshisekedi akomeje kugenda asa n'uhenda ubwenge perezida w'u Burundi nawe akamwohereza mu ntambara mu gihe abarundi mu by'ukuri bari bamaze igihe biturije nta kibazo na kimwe bafite, ariko bikaza kurangira perezida wabo abashoye abarundumuriye mu ntambara kugeza kuri ubu ngubu byanagoranye ngo babe bayikuramo. Ku murongo wa telefone ubwo perezida w'igihugu cya Kongo yavuganaga na perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya ndetse na perezida Yoweri Kaguta Museveni utetse igihugu cya Kongo bahanangirije cyangwa se bihanangirije uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo Tshisekedi, bamubwira neza ko ibyo bari gukorera abanyamurenge bishobora kubagaruka mu gihe gitoya. Ari nako bihanangirije ku buryo bukomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi wakomeje kugenda agaragaza abasirikare be bambuka ku mupaka wa Kavimvira ndetse n'umupaka wa Gatumba n'ibikoresho bikomeye cyane aho n'ibyaturukaga i Kinshasa byanyuzwaga hano ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ibi byose bikaza gufatwa nkaho perezida w'u Burundi ari umwe mu bahedinze ibikorwa byo kwica abanyamurenge. Kuri ubu rero yamaze gukomanyirizwa ndetse yashyiriweho ingamba zikomeye cyane ndetse arimo arafatwa nk'umwe mu bakomeje gupromotinga ndetse no kuba bateza imbere iyi ntambara iri ku butaka bwa Kongo kuko akomeje kugenda agaragaza ndetse n'ingabo ze bakomeza kugenda bakora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare. Nubwo bamwe mu bayobozi b'u Burundi bayoborana n'uyu mugabo General Evariste Ndayishimiye batabyumva ndetse batanabyemera gukomeza kohera abasirikare kuri ubu butaka, ariko we bisa nkaho yakomeje ndetse yakomeje kugenda akomeza kuvunira ibiti mu matwi kugeza kuri ubu bisa nkaho batangiye kumukorera ibyo kumwumvisha kuko perezida w'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri ubu ngubu we asa naho yicariye intebe ishyushye. Nawe yabuze amahitamo, ashobora kuba yari Tshisekedi yarabuze uko akaruka bitewe n'amasezerano bafitanye. Ibi gitutu cyaturutse imbere mu gihugu noneho cyatangiye guturuka no mu bihugu bibanyi bisa nkaho uyu mugabo atari buze koroherwa.